転生。 Hirukođe je jedan od najmisterioznijih i najopasnijih neprijatelja koji su se ikada pojavili u Naruto svetu. Za razliku od Madare, Orochimarua ili Paina, Hiruko nije želeo da zavlada svetom iz osvete ili mržnje. Njegov cilj bio je drugačiji. Želeo je da postane savršeni shinobi, biće bez slabosti koje posjeduje moći svih velikih ninja nacija. Njegova priča je priča o genijalnom shinobiju kojeg su sopstvene ambicije odvele u propast, tokom perioda kada su veliki ratovi još uvek oblikovali shinobi svet. Od ranog detinjstva pokazivao je izuzetnu inteligenciju. Bio je talentovan, vredan i opsednut učenjem novih tehnika. Tokom školovanja upoznao je 3 ljudi koji će postati legende: Jiraiya, Tsunade, Orochimaru. Njih 4 bili su prijatelji tokom mladosti, ali postojala je jedna velika razlika. Dok su Jiraiya, Tsunade i Orochimaru poznavali ogroman prirodni talenat, Hiruko je osjećao da zaostaje za njima. Kompleks slabosti. Kako su godine prolazile, Hiruko je sve više primjećivao koliko su njegovi prijatelji posebni. Tsunade je posjedovala neverovatnu fizičku snagu i medicinski talenat. Jiraiya je bio prirodni genije sa ogromnim rezervama čakre. Orochimaru je imao briljantan i gotovo beskrajnu želju za učenjem zabranjenih tehnika. Hiruko je počeo da veruje da nikada neće dostići njihov nivo. U njemu se polako razvijala obsesija. Nije želeo da bude jak, želeo je da bude savršen. Stvaranje kimera tehnike, godinama je proučavao ljudsko telo, čakru i Kekkei Genkai sposobnosti. Njegov najveći projekat postala je zabranjena tehnika poznata kao Kimera tehnik. To nije bila obična tehnika. Omogućavala je Hirukou da apsorbuje druge shinobije i preuzima njihove sposobnosti. Drugim rečima, mogao je krasti moći drugih ljudi. Ova tehnika bila je toliko opasna da je predstavljala pretnju za ceo shinobi svet. Bekstvo iz Konohe. Kada su starešine Konohe otkrile njegove eksperimente, Hiruko je postao meta. Shvatio je da mu nikada neće dozvoliti da završi svoj plan. Zbog toga napušta selo. Postaje odmetnik i nestaje iz istorije. Većina ljudi verovala je da je mrtav, ali Hiruko je godinama radio u tajnosti. Dok je svet zaboravio na njega, on je postajao sve moćniji. Krađa Kekkei Genkai moći. Tokom godina uspeo je da ukrade više moćnih sposobnosti iz različitih država. Prikupljao je jedinstvene Kekkei Genkai moći kao što drugi ljudi skupljaju oružje. Njegovo telo postajalo je sve jače. Njegov cilj bio je jasan: prikupiti sposobnosti svih velikih nacija i stvoriti savršeno biće. Svaki novi Kekkei Genkai približavao ga je tom snu. Hirukov sposobnosti i Kekkei Genkai moći. Ono što je Hirukua činilo toliko opasnim nije bila jedna tehnika, već činjenica da je tokom godina uspeo da sakupi više različitih Kekkei Genkai sposobnosti i spoji ih u jedno telo. Zbog toga je bio poznat kao čovjek koji je želeo da stvori savršenog shinobija. Chimera tehnik Kimera no Jutsu. Ovo je bila njegova najvažnija i najstrašnija tehnika. Kimera tehnik omogućavala je Hiruku da apsorbuje telo i čakru drugog shinobija zajedno sa njegovim posebnim sposobnostima. Za razliku od Orochimarua koji je menjao tela kako bi produžio život, Hiruko je trajno ugrađivao moći drugih ljudi u svoje telo. Svaki novi Kekkei Genkai postajao je deo njega. Što je više sposobnosti sakupljao, postajao je moćniji. Njegov krajnji cilj bio je da sakupi 5 najmoćnijih Kekkei Genkai sposobnosti i zatim preuzme Kakashijev Sharingan kako bi postao savršeni shinobi. Storm Release Ranton. Jedna od najopasnijih moći koje je posjedovao bila je Ranton. Ova sposobnost kombinuje elemente vode i munje. Rezultat je razorna energetska tehnika koja se ponaša kao inteligentni laserski napad. Hiruko je mogao da ispaljuje energetske zrake koji prate metu. Za razliku od običnih munjevitih napada, protivnik nije mogao lako da izbegne Ranton. Zraci su menjali pravac tokom leta. To je protivnicima stvaralo utisak da ih napada živo biće. Ova moć činila ga je izuzetno opasnim na velikoj udaljenosti. Swift Release Jinton, Shakuton.
u filmu poznat kao Speed Type Kekkei Genkai. Jedna od njegovih najstrašnijih sposobnosti bila je ogromna brzina. Kada aktivira ovu moć, Hiruko se kreće toliko brzo da ga protivnici jedva mogu pratiti pogledom. Čak su i veoma iskusni shinobiđi imali problem da registruju njegove pokrete. Napad bi često stigao pre nego što bi protivnik shvatio da je Hiruko krenuo. Ova sposobnost omogućavala mu je trenutne promjene pravca, izbjegavanje napada mu, nujevite kontraudare, borbu protiv više protivnika istovremeno. Mnogi neprijatelji bili bi poraženi pre nego što bi uspjeli da formiraju znakove za jutsu. Dark Release Meiton. Možda njegova najopasnija moć. Dark Release omogućavao je apsorpciju čakre protivnika. Kada bi shinobi koristio moćan jutsu protiv njega, Hiruko je mogao jednostavno da usisa čakru tog napada. To znači da vatrene tehnike postaju beskorisne, munjevite tehnike gube efekat, ogromni napadi troše energiju protivnika umjesto njegove. Nakon apsorpcije, Hiruko je mogao da uskladišti ukradenu energiju. Zatim bi je vratio protivniku u obliku mnogo snažnijeg napada. Zbog toga su mnogi shinobiji sami sebe dovodili u opasnost pokušavajući da ga poraze. Steel Release Koton. Ova sposobnost pretvarala je njegovo telo u gotovo neuništivi metal. Kada bi aktivirao Koton, koža i mišići postajali su tvrdi poput najjačeg čelika. Obični kunai i šurikeni nisu mogli da ga probiju. Mnogi tajutsu napadi postajali su potpuno beskorisni. Čak su i veoma snažni udarci ostavljali minimalnu štetu. Zbog toga je Hiruko bio podjednako opasan i u bliskoj borbi. Protivnici su često ostajali bez načina da ga fizički povrede. Scorch Release, Shikuton, jedan od najdestruktivnijih Kekkei Genkaja koje je posjedovao. Ova sposobnost kombinuje vatru i vetar. Rezultat je ekstremna toplota koja može potpuno isušiti protivnika. Kada bi pogodio metu ovom tehnikom, vlaga iz tela počinjala bi da nestaje. Protivnici bi za nekoliko trenutaka ostajali iscrpljeni, osušeni i gotovo nesposobni za borbu. Ova moć bila je izuzetno opasna protiv većih grupa neprijatelja. Apsorpcija čakre pored Dark Release tehnike, Hiruko je posjedovao neverovatnu sposobnost kontrole čakre. Mogao je da usisava energiju protivnika, presmerava napad, skladišti ogromne količine čakre, koristi više Kekkei Genkaja bez velikog zamora. To je bio jedan od razloga zbog kojih su ga smatrali gotovo nepobedivim. Regeneracija i izdržljivost. Nakon brojnih eksperimenata nad sopstvenim telom, Hiruko je postao mnogo otporniji od običnog čoveka. Njegovo telo moglo je da izdrži ogromne eksplozije, nažne elementarne napada, teške fizičke povrede. Zbog kimera tehnike, njegovo telo bilo je daleko izdržljivije od prosječnog shinobija. Planirani Sharingan. Najveća Hirukoova želja bio je Kakashijev Sharingan. Da je uspeo da apsorbuje Kakashija tokom rituala, dobio bi Sharingan, sposobnost kopiranja tehnika, predviđanje pokreta protivnika, mnogo efikasnije korišćenje ostalih Kekkei Genkaja. Po njegovom planu, Sharingan je trebalo da bude posljednji deo slagalice. Verovao je da bi tada postao najmoćniji shinobi u istoriji. Zašto je bio toliko opasan? Većina shinobija ima jednu specijalnost. Kakashi posjeduje Sharingan, Gaara kontroliše pesak, Naruto koristi ogromnu čakru i moć Kurame. Ali Hiruko je posjedovao više različitih Kekkei Genkai sposobnosti u jednom telu. Mogao je da apsorbuje napade, da postane neuništiv, da se kreće neverovatnom brzinom, da koristi razorne energetske zrake, da spaljuje i isušuje protivnike. Upravo zbog te kombinacije moći, Hiruko je bio jedna od najvećih pretnji koje su se pojavile u Naruto filmovima i protivnik koji je mogao da ugrozi svih 5 velikih nacija istovremeno. Hiruko je otkrio da se jednom u više godina pojavljuje poseban astronomski fenomen. Tokom tog događaja Chimera tehnika mogla je dostići svoj puni potencijal. Ako bi ritual uspeo, Hiruko bi postao gotovo nepobediv. Njegov posljednji cilj bio je da apsorbuje moć Kakashija. Zašto je želeo Kakashija? Kakashi Hatake posjedovao je Sharingan. Za Hirukoa Sharingan nije bio samo moćno oko. Bio je posljednji deo slagalice. Kada bi apsorbovao Kakashija, stekao bi moć koja bi njegovu transformaciju učinila potpunom. Tada bi postao shinobi kakav nikada ranije nije postojao.
Pretnja četvrtog ninja rata pre četvrtog rata dok su se velike nacije pripremale za moguće sukobe, Hiruko objavljuje svetu svoj plan. Preti da će uništiti ravnotežu između država. Po prvi put nakon mnogo godina svih 5 velikih nacija suočava se sa zajedničkom pretnjom. Njegova moć bila je toliko zastrašujuća da su mnogi verovali da ga je nemoguće zaustaviti. Kakashijeva žrtva. Kada saznaje da je meta, Kakashi donosi tešku odluku. Veruje da je jedini način da zaštiti selo da se sam preda Hirukou. Bio je spreman da žrtvuje svoj život. To pokazuje koliko je Hiruko postao opasan. Njegovo ime ponovo izaziva strah širom sveta. Naruto odbija da odustane, ali postojao je jedan čovjek koji nije prihvatio Kakashijevu odluku. Naruto Uzumaki. Naruto odbija da dozvoli da još jedan važan čovjek nestane iz njegovog života. Kreće u poteru uprkos naređenjima. Za njega Kakashi nije bio samo učitelj. Bio je porodica. Posljednja borba. Na mestu rituala dolazi do konačnog sukoba. Hiruko je već apsorbovao ogromnu količinu moći. Njegovo telo prolazi kroz monstruozne transformacije. Verovao je da je postao biće iznad svih ljudi. Naruto ga izaziva na borbu. U početku Hiruko ima ogromnu prednost. Njegove kombinovane sposobnosti čine ga gotovo nepobedivim. Ali Naruto posjeduje nešto što Hiruko nikada nije imao. Volju da štiti druge. Pad savršenog šinobija. Dok se ritual približavao završetku, Hiruko je bio uveren da je pobedio. Ali njegova najveća slabost bila je upravo njegova obsesija savršenstvom. Celog života jurio je moć. Zaboravio je prijateljstvo. Zaboravio je poverenje. Zaboravio je ljude. Naruto koristi svu svoju snagu i uništava Hirukov plan. Ritual propada. Moći koje je godinama skupljao više nisu dovoljne. Njegov san se ruši pred njegovim očima. Na kraju borbe Hiruko doživljava poraz. Čovjek koji je želeo da postane savršeni shinobi nije uspeo da razume ono najvažnije. Snaga ne dolazi samo iz moći, dolazi iz ljudi koje želiš da zaštitiš. Njegovo telo nestaje zajedno sa njegovim snovima o savršenstvu. Tako završava život čovjeka koji je želeo da nadmaši sve legende svog vremena. Nazleđe Hirukoa. Iako je bio negativac, Hiruko ostaje jedan od najzanimljivijih likova Naruto filmova. Bio je dokaz koliko daleko čovjek može otići kada ga opsedne želja za moći. Dok su Naruto, Kakashi i drugi heroji postajali jači kroz prijateljstva, Hiruko je pokušao da postane savršen kradući snagu drugih. Na kraju je upravo ta razlika odlučila njegovu sudbinu. Njegova priča ostaje upozorenje da čak i najveći talenat može postati opasan kada ga vodi ambicija bez granica.